Sekarang baca skor, kutai kejibian. Kalau kutai jimandoi nak kutai kejim kejumi. Bersewumi kutai kejimandoi juga berpak cuma apa. Nak dia baru ada mempalan nak kata kejum Yesus Kristus baru kejumi. Mentah nak kata. Amen. Hadin Dr. votes against the motion is Ms. Beruti Khonglam. Dr. Balai Bakrin, June Star Khalpuri for the motion. Dr. Basau, Pak Don Bok Wantri against the motion. Pasan, Anderson Jerwam for the motion. Mandrio bin Shailan Karpungor against the motion. Benyo Meshwa Mautho for the motion. Opra Agresha Karpudai against the motion. Kendai Taylor Rampai for the motion. Padoshko Bivan A. Nombri against the motion. Ini bisa lebih. Tetapi untuk lakukan ahli, dia tidak tahu. Bagaimana kita menentukan sesuatu nama kapal kemarian? Jadi kita play nama apa? Kita bentuk ini program yang malam moderator juga negara ini. Sehingga kita dapat semua. Ya, ini semua. But hari ini kapal punya sekalian itu pekerjaan untuk. Bari kita sekalian coba bersama. Kalian pekerjaan sesuatu sama. Iba pa siya ilong siya kalian yan. Kung ito lang pili kong sekalian joki, sumawan siya may nagkakatawa. Ini po ang katutong ibagasyan na kalian jong ibagasyan ng emotion na leader jong kaswa pansin yang kini kita katung orang ini. Naso malay mo yung play para punyo ay kini kapanta yang pansin yang kini ka kapanta yung kapor. Para yung play moderator iba long ng penyanyi, petunjuk yung ikinong bisa di pahlawan penyanyi ini. Dengan ketem nam tilang markom, pada yang nanti bangkisan yang kaplang bom, bah tangki kami pa di balong kinong te yang kalong ye. Dasisa kami pa kinong di balong bu unti duplay, di balong bu labentar duplay. Nabu kundang long dalam peteng itu dia wadam aja kain. Batang tahu ini itu pa apa kami pa di dalam kajing yang te jemput. Lani kita kecingnya suatu cuman kila sisa pantai dia akan menghir. Nama apa lagi? Umat Yesus kesana kita akan mau government Dr. Billy Graham. Kunjung pada itu di balong Mrs. Joey. Dan kunjung haba di long kita mikir pada bawah anjalan yang kita nak tinggal pada. Benih ukun Franklin Graham ubala Franklin Graham ubala akan jalan dan sih kita juga tinjau kunjung pam Joey. Dengan apa orang bagi kami kita kita sisa kasam hakim orang yang bersam menjadi kikun kikti. Nama apa lagi dimaki kalau pendapat biar yang dijudakan jom kikun nadong kadang. Langkalong kekalian jom kadang, kan yang langkalong kekalian jom mesin. Kisisa kita abante yang kalau yang bersam nama beriman nadu bah hapo jom hapo kami kejami. Kami ketika masumar pantai ini, kapal penhep pesan ini, kapal yak, kapal penlah ini penyo yang kacim trip, yang kamusim. Tegum tahu hatu pun kami tahu gunung, ham kapal teh, kami masumar yang itu ikut. Kumai itu bagi ini bapak Islam nalaye. Kum tak ngalamun bagi kami kipah sisa, kita ini nongi kai dibanding kau agak juni kum kipriu. Nama apa haswa kinyo juni kai Kristen, haswa kinyo juni kai di balang. Di kami dipaju Aisha yang kejudikai yang ikut. Ladang itu mau biang sepang jum Moses. Moses akan bawa ladang akan yuskim paru. Di kami kejum Moses ini kaba ayah kejudikai banyak tu sepang jum ublay baim ublay Jehovah jumi. Pada tahun ini kami kejum Moses kaba ayah kejudikai. Moses pun tem sepang jum ublay baim. Ngalapan orang bagi nom ikai, kita ini nom apa? Ngalapan orang bagi kami kita ini nom ikai kita betam. Nama boleh bagi kram ang yang kesentuh, hendak ikai lagi kun, kita iya akan ruksa, lagi kam kita jombi, hata jumlah jirim jombi, hantam ikun, kita iya akan jumlah jombi kita, iya kita jombi kita, badai jombi kam jombi, bagi kun kila yang pandan mau, kila aku yang pandan bud, kita jadi jombi. Kumai kita berkati kasih bagi orang kakam kekeren kamjam banyak aktif. Nalar orang berubah, kiri kipan, ilong kipan tak kejengit, badai tak kejengit, bagilah panjang menti ikut. Ladang dan kejengit, disuit bedi ikut bagi long kipan light lang. Om dai tak kipan light pun, hendak long kipan light lang. Hendak kimi kipan bagi ikut kim
wa yang ikut makin sakma kumta di snake kumba Bible kan syai ba yang kita di bawah play bui snake ba usulpan di kumta lu i pada kata cingi ikmi pa kila penyelam ba kumju i yang kecil temu macam play berpenuan yang kecil temu manpen ya ukun beri beri kepentai dei nak lu kebor Henry tam boleh kita kalau kecil pada kata cingi kecil play masalah manpen ulang yang kecil penting kecil play yang kepentai di bawah Jesus Christ ngala kalau bagi ikmi pa kita di baca tam nama apa di diulah apa bendam kajian day happening ukpa dikun bagi dikun kami pada bagi dan kajian day kebaca tam om dan lalu bagi kun kipa mengubi lagi kami kipa kabagi mak banyak tu hagi paglo kabagi mak banyak tu hamu ini tu ha kami kipa nang dar kami kipa di longu kipa gloi bantikai dikun hak kajing yama iwe pada kajing yama kandang kajing sup Om tang bagi kita yang kalau ingin, habang kita bagi ai kita hikai ikut, om dia tang kita yang kalau ingin lagi, hendak kita partai yang kajun yang kalau ingin longsan, John Kiwepan, kawai pun akan saya sebenarnya, nama pak om batuk sak percaya ikut, lagi tu hikai ikut, yang kena nadu orang lain, ti ulu kerja orang kau batalu baru teman. Om tang mau mengarah kisah yang kini bagi kami di kepala kita di partai ekonomi hendak kawai pun akan saya. Nama kolej lakho ka Bible. Lato onday pa ka kisah ka Bible. Temut umuntoy ni Bible. Henry wat ka Bible ka lagan siya na makita ka daw. Kadang ka jingko ka ba ay hukum. Tubo kami ang pa badya ka kami. Ba Islam ka tajo ni kendo. Kumjo na ka shish na officers ng Bible ka panikaw ang magpikikon. To ko mo ila kami pa na makani ko ng kabadike. Habat kami pa kiskam, kikun kiskam. Habat kikun kiskam kayem kiskam. Habat kayem kiskam kabalang kiskam ka imam salah kiskam ka jag riwi kiskam ba ka jag riwi kayem. Tentang ini kentin kubisho. Ba persiapan kini kemotion leader juga insin kini kepor pemerintah. Ngayon hangin nakatay mga libero doon ng Honglam. Ngayon nakaliang magprosya yang kini kemotion kebuang tangki kimi kipati batay yang kalong hiem. Habang iyon yang kini kalong hiem, kahanggi kamut kalong hiem, kamut kayiem. Kabang ikran in general terms kini kalong hiem kamut kayiem kapaniday. Lahawat idon kimi kipati. Habang ikran yang kini ikran suaya kata baju pendiak pensan. Kumbangi habang pendiak pensan kimi kipat. Ngikwa berpendiak misalnya lagi pun hak tak jumpa pendiak misalnya ke bangilan ko. Ndai yang tak jumpa pendiak misalnya mesti lah akan bagi kipa. Teman-teman ini paham om tang kipa. Ndai om tang kipa bahaya bahasa ki leksi kita ladon kuah kan yang kita ada cakap malam kita tada kijak katre kita bawa kita lumlah kemudian pendiak pesan ya kita kipa kiban long kinong kita pakai ya lagi jom ikun. Apa ngikran ya kata kalau general ya kata kalau dia Henry kani ka jubir kita la penlong da Christian Home Committee toy la da ade ba penlong da department of government let's say ka health and family welfare social welfare kita nginum le balak su Henry la foto ba kani ka pang kamut ben tang kimi pa ki batay kalau ni Kristan hangi nya kran be tang sa pang kuno batay ki ni Kristan Hangni ka percaya ni berdoa batang kimi kipa, mending tang kimi kipa di bataya kalau ni Kristen. Kapan ni kong kita kira boleh ko ong ba, lada utrai bataya ka yin kimi not len oi di bataya ka. Kita kimi kipa di kilong ayu, lada ni data magi di bataya ka yin. Nama pun kilong yin, ong tang mut ki Kristen ni ka ba odor tengah kabalang, ibadat ka waros family kidot ka tengah kabalang kita. Ni kalau yin Kristen ka dei ka ibadwai iba kuliah kakir ke jom kuliah iba besar ke musim jom kikuan halak kasih dah kakir ke jom kuliah pada kecil kai pada kakir ke jom kuliah tikipun kita kidong diam kemudian kidong mana kita kikimi kipak bataya kalong diam dan kikimi kipak iba bangdon kuat pertanyaan mentah kipun kikimi kipak ibang taya ki bangdon kuat tekung lo kikimi tiba kikun kita kikimi kipak bataya kalong diam tikidon kikimi kipak iba imah kecilingka Kumno kintai kipun tiba mi pat nang kipun tiba riulai kipun tiba dei tiba mi na kayeng tiba sapen mi susu ya kidong yang Kristen. Kumno min offer kita kini
kita ya lah dia. Ikidon kiki pagi banyak usia yang kemat kela kikun uwe ki bapenya fer kumno bin ong kita kena ante ya kalau yang istan tang kiki pa ndai don lagi wei pat ya pemkata haka ban ke la ron suka kata pakidon kiki pagi banyak usia yang pa jo uja kompat iso kumno ko kam ye ya iso ban ya uja kom nangta Hakikin ulay la ko don kiki pangi ba pensong nong rim ya ka long yen jo ki ba ro ha mau siang ba siang ba ko long Jesus Christ ba long tanai jo ki long yen kristan ba ro la da undon Christ ha long yen jo ki kum no ki ong ba kin tei ma ki tin re ngam kon ong tang kiki pa re ki ba ro ki ba ya san nang ta hatam kabalang nangta kiskul ni buat demi kiskul edik mi pari kimdan por kijo pi ikun kijong kimla angkan kata apa kae bawa kimesa skul kata apa daun dei bantu uturo bala kides ikan ko itu nama ki ayat ki kai ba kaki te kata longi ide ci yang iru kata dia pinong kai skul ru lada di ong sisa ba dei tang ki kimi pa ong manu pat bala ka ong ya kata kalau dia Kristen, kata kau berkurang kau lada ini ki parlong nasi kani kalian bekerja nih kani kemudian ki om bakadai kita, dah kau berkurang ya baru masuk buat om batang semuanya nih, kan lagi nasi seperti dan coba Sunday school bagan om kan desain lo nama kan cuma tu ada kalut kapur, ni nyimpan benda mungkin om ni kai, hak balang nyimpan benda benda ya kalau dia Kristen, itu kini semua ini kita saya teh kita dan bersyukur. Jadi komen yang di Indonesia isang nikmat di moderator teman pesan di kinong yang palang kita teman pesan adalah kinong kami ki perlu ki berdenang yang nakalian bersya perlu yang bersya habis di kapal di tangki kami kapal kita teh kesan kita teh kalau yang nga kerteng i ba justa khadli ayang ni berkesan ya kena kapal ayang ni kong berpau pi kum uway na kena kami kapal ayang doang ni kum uway na kena kikul jom kami kapal bad ngadap ka semua komen ngadap terkejing menjur terkeba ngaduk siap badai tangki kami kemar kibate kan boleh ngomong ni ada experience ni ada pan lain pun bah nga lain iru bah ki kami kipa katlo kikit kipa ngadon hangi mentang ban yeter ya ni kapal dei nama apa ime pa jangan la permi sakani Islam pertai bat habai permi dengan sakani Islam pertai habai permi ini sakani Islam pertai nangai man kimi pa kita shim ni jinjinjar ki ban lain pujan bat kita kilong ban penang ini kumno bagi pikiran ban ai kata kabang tadi ban tikai yani hakabri ke nang jingtip habde bata jingsta jingsempang habde ban kibenta kibaper kiwi pa ban nan onge pi perlok dan manu kita ki perlok ki bajan ban pi ki bayam masam ki ma bena ki nong yalam jong kepala ki banna bandan kat ki banna bantai ki kum bantai ki kimi pa tengah ngaso ban Allah dan kemen bat ngamenjut ya kane kapang te bat penskam yang dia syu berke buntli ni ki korban dengan kulit tang we nomor pon hamsya an kulit na ka proba pasal nom
Scott balai bersam. Dah kajing stan batai ya kayeng bat kajing syampang bapen skam ya ka bat dah kajing tip bapendap ya ki kamera dah kaspa kodol bat basmohan baro pi hang ne kajing stan ngai ba ka thau na kalang jangan ba ka thau ba kumlo ki kimi ki ba ye plat ni ru kata-kata bagi wat kipan kata ka bono ble ya kata kajing stan kumlo bantai ye ka yen kasam bat hang ne bang yong ni ba ka thau ni ba bat kajing syampang ban pen skam ya ka kiwat bat kata kajing syampang barang ni bang i bagi kani ban pendap kiwat kata kajing tip ban pendap ya ki kamera pi kilet ki kamera ni yang bagi di kun kumno ban pho ban pimpin abi i ki kun lagi dia ki politik putih ki biang lagi ki kam jam ki biang ki kemen mi pa ban kata yang kajing kekui di kesam jadi katakan rem nak kesan ba de tak mi pa bala pandai e kalongi kusan rishpun Kali kepuar pada lima persyah ini kemudian sih kepuar jadi. Bang, yang hilang kalau kawan kami bang persyah yang kami paham ke bang tahu kini kita dibantai yang kalau ni ngap persyah tang ini mungkin bang tang kumma biar semua benda iwa yang perlu beran sekalian persyah kumah yang ba ada makin kain ba ada makin kita kalau ni benda ukai buat gila kebanyakan ukai dia tu berberok lokno buat lokno kata kadai kalau ni kaba lidah jalan mana Adam bakai nama tapan teknologi nama apa kenapa bun kita mata kiam yang pastor wan sesian penduai untuk kun jangan teman pastor wan sesian penduai untuk kun jangan lada kita teknologi ngangai baterai tertinggi menit Adam nundang su kicing rumah nundang samsu kilo punya samsu kata mak labet abiang ang kilo mencapai bet kicing rumah menu balik di sana sama di sana kastan hangu kita kimi kita lada undang kimi kita batai kimi kita 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 cang kilo undang di pendang nok sitam buat mobile kebang so apa ni biar lah Andai banongi ya ka pantai ya ka longien ya baik pengenalan saya lagi ni tu perlu sekarang mei pa ya penjam Andai kebasi kalau agun ni pun kurang kumno balik kebanyakan kau ada yang tidak tay tambah kesalahan ini mengincin kumti kita mentang itu kalau dia Muslim kalau dia jadi apa mak persamaan ini kalau dia kementoy dah kita start sembang ke mana ngapain kita start boleh kita start ngapa baru kelas pun boleh ngasutu petang hayang kemudian kau ini bala, anda kecilong cikim, mungkin kita dengan nak kita bermain pun, ladang orang pun celak sejasa ngam ni, kaya dah, kamu ngatai belum dia, nengkong ngatai, ni belum pengusaha, jaduai, benih nengkong suas, jangan orang lain, baru ini selalu, dah belum ini perlu. Ngasuh buat orang bagi kini kita bilang jangan kita pendam ya kalau dia longsor ngawan nanti ban persak tengah-tengah kita tam bat kena muncul mana kumpa ini dah ini dong baladau play baladau try untai kayak
minot len ay batay ka. Dalam berkat kecing start beliau, kecing lah, kebuat, kecopi, berpenting kalau boleh lain. Nomor ketin boleh kerenca. Dalam berai penting kaya di minat len ay batay ka. Tang ini kitin ngap persyatur boleh semua. Penyanyi ini kan dibiarkan akan examine. Teman pesan judge wakil dapat kepala badan ahli report ngai kedai di kita pasien tam drive menuju Jewish Grace. Kaya kemudian akan examine. Tang di kemiri kepa ibatai yang kalau ia dum tay di kemiri kepa menurut tay. Nah tu dah lihat ay iba. Nah tu dah lihat Kikun, Mei, kinang sungguh, Mei, Papa, kikun kinang kita. Kae kalau ia, ada mipet, nak tian kejong plan. Masin plan Genesis kalau nong kemaan, ini yang tu plan tu aku nong. Mei, ialah apa? Ialah kumi. Let's know, media ini. Tengah me i pa hilet ba itu bagi ubi sna kayem sna ko kayem oi la down try te ya kayem le no ai ki matre minot ya ba kadai ta ta tin tu blai re ka ta ka ublai pembau ini ta kalau spiritual ni di bentong ta siam ta di tulong Hapok kamu siam ke jumi, bagi klan ke jumlah siam.Ituai, kumki kami kipa.Ituai apa ni? Lek bersenai kalau ia ituai. Atrai kemau kalau ia jangan. Nanta pada ayo ikun. Atrai kemau ikun jangan pelaj ini cimpang cinctom. Kalau ikempat atrai kalau kalian cumi dispress. Ani yang baik Alex school pelaj ini dimana mesau. Kamu tak percaya mentang. Hak school dah berkuat. Oh kabiang ladang iriam ni. Oh kabiang ladang ilek ni. Oh kabiang ini ladang ni. Didiam ladang ni secret mana partai lagi. Bakam long mentang. Kabiang mentang. Jikmi pada yang kenapa partai. Kaktin umai. Kau orang ni. Akan waktu por. Akan sedih tunggu. Sa kinong kolasahin ko. Piki pa. To iye lalaki tengah. Tadi nomor 1 yang kalong iya. Nomor 2 pi hikme to benhapo ya tadi. Hau tengah to pi. Kanang babat ya iklong kawai. Ya kikun nak tin ko jomple ko ko. Pi kikun to go o hikme pa to pi. Haki ai baro. Menurut tay kalau dia di parlok sini kau aksi sendiri ngaya lama ngaya kun pidai kepan kata pidai kau payah tak mau pidai mana yang kata kita kau apa nak cumi kita kami bang mudi biarlah pergi kun tadi kau sang tahu ni kau pipi ngaya kesan yang kau musan kau boleh ngaruh pada ikut, menentang lahir san ngadon ikut, kaya kita apa lagi? Bapa ibun ikut bapa ibu pi apa? Moses kau ayat itu kau hukum sekitar Israel, orang sim kan ni, tu hikayat tu, ikut, makin jahat, akan lebih kan hukum kecuali. Kesana itu kemudian risiko. Syukran rom na kerteng di Indonesia berkait pada yang hari nak yang berpersyak yang mereka mutu kabaong kaya namusin kabaong tam kami pa bate yang along yang nisutho ba hakini kijok iba benta ni iba nisutho ningkong ba
ni keren ni ong tang kimi kipa kita kalau dia ni bukan hanya topik tu nama bangis tu bagi tang ki para Kristen ni nampet tang ni bombat long Kristen nanti ni petang ki long Kristen jua ikme ki kipa ki bagai gua ki kun kitu ki basu berat lingkar ki kun ki dalakha tu kitu ki kimdai mo ki Kristen ki bukan lagi beri ki Kristen jadi bentuk ia lagi haba laong ba kumba ki laong kini ki ba nakaliang jong for the motion ki omba tang ki bi pa ki te tang ki bi pa sisa ki bala ben he pensan ki kun kom ki bi pa Kristen haba su ki ya pon ki kun ndan mo ba di snow ba ngin chubra ki kun idi tu tu yang de manga ka kemi ba ngadan sisa ka jing ki kli ya ini kun mangan ben he pensan kom mi ba ong nakaliang pasha ngasno ha ya ha su namar bale ikemi ki pa ki pun malah su ai tanya ke mobile phone marsan kha to akhir asana pe mobile ni phone man bam jai ai de phone teng man yok tia lu doi su umle su la phone me sim ni phone to atem di jirwai kartun gitu to la ayo tia ki phone mentah ko ba ong ba mo ko ba ong imeshwar ni ong ba ben dalam waktu ni berjalan upah berpensiun dalam tengah bertengah dari kita itu kira-kira yang kata ruang kimi pahnai balai pa pada ndan kejeng yang pelat tengah kikun kimi tunggu ndan kimi pa de kikun ke family ke break ke family nama ba de kimi pa ke ni ba yang kresilok kada kikun ki sesakama kimi pa omde ka kimi pa dan leader juni omba dari tak kimi pa ka sendiri sekolah di ben no kata ndan juni kena sendiri sekolah kimi pa ki sutu apa om tang maki bala ban ai ke jingsai na tin jung play ya ki khon takada ke ki sapha sik sendiri sekolah nama ka sendiri sekolah ki hikai kelas pa kelas ki mata ki kena ni dan ka grade roll kimi pa kini ki sendiri sekolah teachers kalau ki train teachers iba ki sutu gila dia kan hikai ki khon ki berangkat nama kimi pa on kin puni kin i Bible stories ki Bible videos ki kita ada tolong dah hikai kimi dah hikai kita hikai pa kum ba ong video juni kidang sutu kidang ki ong ob ong imes kum ta mun de kum ta kum mangai lagi imei pa janga ila hikai nga benya ho na so bro ki tang ba na kham tek kham ha am na daman sa Sunday school menta imei janga ong kinang ki por ba ni long again mental orang beri kini kepa subiang orang sudah bagi kita ni kibrio je ikut kita kerek kini kepa mental kita ki point bagi ni semua haba kum hoi ngang di Kristen kini kepa jangan di Kristen memberi ngang la sendiri semua ngayo jingkai kamha ngang la benda discuss tadi kadang ni ngang yang ki Bible verses ngayo semua waktu nak kalian persya ngang menjuri gitu ngang ben ong tang ni ki ba ong tang ki kini pa bala dei kalong ni henrei bar khat ki badan jingya dei bat ka to kalong ni ki mama ki persa ki kini ki perlo kat badai nama ba tang ki kini ki pa hi tena tengok ong mama archivan mama tak tahan Facebook baki pa how try mar kani kalong ke badai ken nim juk kham yo slow ban au ka khtin de jong blek ban tho ban au phi ki khon ko mu ki mama ki nya ne bun sien ki ka khtin de jong blek ka ai importance pa ya ki pa na to problem ya baru badan kami kerteng jangan kalong dapat inong pri but an keren persai kham tang ki pa ki ba dei ya kalong ye Martin Luther, when he started theology, but when he reformers, his pastor juga tak beliau, ulah thor si pun cakang kalong ye, but ulah orang kalong ye kalong ke bayarap ke balang menteri ke bisa jangka, but ke yarap ye ke jin penmahaj ke ulang kesana. Udah nunggu nong sport lu jangka jin ha jin Presbyterian jogi ke Westminster Confession of Faith, uang bakabalang ke kalong ye kalong balang ibarat berhabang ke long yang lain ke balang ke lain. Pada hari ini puan mengenai terlihat iban kesan yang kecengkeran juga persak yang ketika hang kebentar kebening kong kemat kelong kecing dan benta jauh boleh ha kecing teh kelong yang nyidai ban mau bau unong roi sam uang boleh unong sampiak di yotiak Henry kini kita jangi kelong kita sampiak di yotiak pada dau boleh teh kelong yang
ki minot den ai bati ta ban kani ka ju ka pharu menta ladau boleh untai kalau yang mi pa ki minot den ai kamat ba tolong ka jing not benta jong kinong sarai ka balam lakan kan mau apostol Paul ulat ho sekinong Efesus ulat ho sekinong Kolosai kenong bandri kenong kabalai bagi kuan ide ban ko mu ki pa anda perhat bayar ta hindi man kali balay haba di tang kikiki pa mandi ekonomi balay Paul unong ya lang balang Ukraine berkentu ikikuan balay berkentu ru kumu apostol Yohanes akasiti balik kongsu kenong kebaat kenong kata kentu Ukraine sang kikuan hal kikuan samna kisamna bagi paru kuno de mentai ekonomi kani kebeni ba kinong sarai wala ki kimlong kawai berkalong yang henry don kebentar joki bentai ya kalong yang berkemat kebalai kalong kejingdon kam jong ki parmangen Christian Community and Fellowship ilapan kan mau apostol Paul ke city jong ku sikinong Thessaloniki kalong basan kidupat bakhat wei uang ba ki parmangen ki dibanyatai parlok ki dibanyat pentengan parlok Badru undang positif guru undang masiko uang begini yang penting parlok begini orang enok yang jenis senglang dan begini yang tentu parlok kini yang penting bagi para banyak kidan kebentar jongki banyak day iwe bahkan kita iwe kita ru ya kalau yang jong iwe baru gilapan gemau kembali nong yang jong dan kalian percaya ilaong ba ke jengkiu jong kebalang kanuan ada kikun kikti jongi kihe kisan kejing snake berkejing kai utrai kata kanuan lada yingi pha kikun ki jongi bagin sha di kai ha ki Sunday school but ki je sekna ki jongi barka bukun aku akan kenal ki ke ke bau apostol Paul latwa ka city jongu city nong rom barka city jongu saki nong korin baru sekka saki nong Efesus ba ublay ulat ki nong sarai ki nong ikai ki apostol ki nang itu pa banyatay ya kabalang kani gabagi babaro mangi idon kebenta joni banyatay ya ka longien ban itay ka longien kabalang lu kanong kabaklan badde hanta baro kilaiwan banyatay lang banya snok tilang banyatay ya kabalang bagi hanta bagi sayo iba omtan ikmi pa kiba tay ka longien henry baro nagi para bangen please good kani ka thang tăng ki ba tay ya ka longien abang ila ngam tu na tu kene ya ki ba lo ki ba ya kersan ya kani ka thang lu ki ong ki tu bagi kimi ki ba kha ko ko san ko ja kita ni de ka kampang ko jo ki ba ndai ndai ka ki kimi ba ki ba tay ya ka longien ndai ki don bentalur ka ulang salam ka balang ki parlo ki parajon bahine ki bahasa baro ki download kam tam le ban ken dia ya kata ka longien kristan nama bahak tu balang ya lam ya ni parlo tu ni na sakni ka yang pasha dong ne bagi gun ki long yo penting utrai so tu nak ka long nak pare sha yang long sam to bisi pa aku nyo ko tempat balai ko children are a heritage from the Lord tahu pakai tadi pun di tadi memang susah orang bagi pun kita jompi umur bahasa family ke jompi ini ipak kalau kita bentai mana kita misal bentai tiba ada try maka kayi ke jompi hak balang ke jompi hak emlang salam ke jompi kita kinong yo kita heritage from the Lord nam ta jong baro kita berotang kita pakai don bentar kan abang iyo kita akan iyo kentina utra kini lucu cuman kan tenang kan i bayu i ikut joko balang kiat sama rai kan bisa pakalong iyo kita iyo nama berdiri terakan kita kimi kita yang kembali kita kimi kita persyarian berong tang kimi kita jadi nama pakai dia play kalau yang tulisan children are help on your children kata orang buat kebarong general kita ikut berkuat di bayu yo nak tak dalam yo nak kaki ke enak salah kan dong ke baro kita hasil ke baro mo ndai kan kalau kayu kalau supaya kami tang hai kita unit ibadat kan kita mi pak kikun
yang rei untuk kembala om menehi Uwe na kinong poet mo tau lalo wala di Shakespeare ni kong wala tau poet itu Christian Lebanese poet. So tena ada paparai wong ni your children are not your children. They come from you. They come through you but not from you. We kata pensekian ni kata they are with you and they don't belong to you. Pensekian dia kata bahwa children are a heritage from the Lord. Even they tang kiki pas ko ha banyak tong nak ben they tang kiki pas baru they tang kiki pas baru kaya nak kesalang kebalang bat tiba jan be baru kita buat ha kami ka protect ni baru better place kita don tang dia baru banyak tray dan kata dah kalau kita ke baskem baru Jisu ubalong kenai pun itu diajak kinongren bagi teh ya kalau dia kejongi teh ya kebalang kejongi lada kinongi kejongi iklan kebalang iklan keri mengajak keri iklan nama apa ila teh ya kata kinongren udah situ apa nakalian bekerja menghadapi keluh nakalian kejongi Guys, saya kembali pada kita terbenam. Asyik tu ada kita dan kita di bawah bag dan bala pantai pun bala kita mikirkan pantai yang dalam ye. Nanti pantai yang dalam ye, dah kacing start tu kita mikirkan, rumah bagi kita mikirkan kacing start tu orang ada lagi. Ada kacing start kio ini naun lagi. Kisah orang kita bahagian bagi bala orang kita mikirkan, kita nak tak insting. Kumno panikai ikut. Omdai kata kacing start dah kacing start nang. Henry omdai kata kacing start tip. Henry kuda kata kacing start nang. Kemudian bawa omdai tak kikmi kipa teacher school kipa orang dong kipa start. Henry kikmi kipa julit school kun kipa mendai. Henry kidan dia kacing start. Panikai ikut nama kidan dia kata kentin kasih om kacing start dah kacing nang. Nama bagi demaki bagi Ishwa yang kasih ubnai kikul bawa bagi layak kipa limbai ki Hashwa John Kikun. Nanti pada kekentin pada kekentin jumpai masuk orang baman no yang lagi kami pa berpelit salah kata bantai yang kalau him. Tiada lagi Kikun pada kimno yang kejengkai lagi kami pa. Kumno kila bantai yang kaya dong him macam. Igi dong kamu sama nyo kejengkai. Kenapa kila banyo bantai bat yang kuih kalong him kemudian kalong him kemudian duplai kalong him kemalak sisa bantai yang kejeng duplai. Naga poin sebagai dipakai orang ba dikikmi kiba yalam si mani. Temennya pada punya rakyat semua bagi orang ba tadi kepala. Hawa yang kata ini melawan tadi syak kepala kebadan mentah partai yang kemengian. Henry sumundu mentah lada dan dikikmi kiba syak ikut orang bandai si mani. Tehanglo yang kita ikut, hanglo yang kita balak partai kepala. Henry ditang apa? Layu asal yang komisen nanti kami ikut, nama aku mai itu yang ini lah yang teman bukan lain. Dia kami ikut kita yang teman, bagi saya ikut bagi nasi mani, bagi yo jingkai nak apa? Ne kimsa, lada kami ikut kimsa pun kalau sebut no hantu. Dia hendak yang mau ikut apa? Kita kami ikut, kita bahar yang lagi ikut, panleh sebagai yang berjumpai, panyo yang jingkai. Kenapa kinyo jingkai om tang ijung ini berkutai? Hendak kinyo yang jingkai om tang harba kejang musim. Nangta nak poin jumpa paglok om biar lada kimon bagi kami kipa, lada kami kipa kimon. Tengmur sab no kipa pusang ban nyarap yang kipa kum kita ilong ye. Kumbang om mana balada kami kipa ki om bidemon bawa tuklai ini macam. Wat bengi kami kipa ngimpat tu idea yang ukun, yang lain yang ukun aja. Tapi kalau mau pergi bombay, pun kalau pilih wantuk lagi kamu ni rasa macam ni. Nak kemau yang kita sisir, nak ada musuh pada school, dengan dekat boy yang mau tukar buang ba, ibu nak Muhammad Hamsnen, nak kumjuat nak sekolah. Kau yang kentin ba, asal halu mentau ni belum ba, iong ni kentin ba, wat kami jangan tempat tu idea ni nasi sisir, kalau mau pergi uhat boy. Piwan penjumat yang sekolah kejutan. Halu kata yang kita kenal. Dan nak susu, kumba kami parlok kumba, kikmi kita primary. Lalu kita kacing sedang yang kita parlok. Hendak kapalang kawan lo agak secondary level.
Nanta susu nakabay mo palasyo na nakita proverb ang ba ladang hikay yung kena nato benar on kedua lo mereka menegi paglok nakalian besar kila lo ba ladang hikay makna lo kedua kilgomo tanpa benar barang dah kilasan kita sedang melihat hal kecongkaman Henry wei pala hikay la ketin play dah kisah kemar sabar kat lo dulu Henry kan dan beti kajiman pai ben syak sam pala hikay ini nama pakaktin kepala bu yati nalu bidang kata dungak kata donut kata syong tengah kata donut bat hawa kisah kemar dan fardam bit shisin tu wegas ni makin sayo pan pai ben kata mau ke wegas ni tu kena bohong ba utang weu kena mulai yo ya kajing kai nalu bodoh le ten we kuno hakajing ya kusum keti lang bat kali berthai ulasa kemana ulak kuisa sekala ma kam obe obalale nanta tip show you play juga mau show you play tin play nama undan jaga show show atau nama kacing long laptop kalau hatu kata kalau satu ke balap dari mana kata dia jaga show bangsa asno dia kuisa ala sekali cloud bat kuisa sekali cloud magwe bat tum kacing itu kenal orang ba udan tak di cloud orang bagi beli udan bagi sul tin play ai mo yu play ba ko wei ka si nama ko la ju snow ya ka jing hikai na ka tin jo play ba ka bo yo snow ya ka ta ka jing ti ba ji ma sha trai ba ka ta ka jing ti ba ji ka pai ki tun no snow ju ta u rang ba nama mun snow bi na ko la yo jing hikai han re hati nam tu yo snow ka ta jing ti ba ji kun mau ya ka e ka ba ko dong na uju lech ni ke jo play uju tips on jo play ba tip ko ba dan kala an penemio Badai mana kata menit hai yang sudah kata kasnom, apa we yang kata kaji sawa juga baji, baru saya biar yang kaji terlalu naik kita di bawah juga prinsip paman. Nak tahu susu, apa itu apa? Badai ikmi ikpa, kiban besar yang ikut nak kerja berjauh mulai. Balai mahu kita nama apa? Hakalong ini kiba kamhe kamsan kiri ikmi ikpa, om dek ikman, om dek mama. Kimama kima apan syongsa berkikmi kipa lani kibadi siparan kima apan syongsa kimama kima apan syongsa berkikun besar Henry kindan nak kuwe kasi bakin sami lagi itu kipa syongsa ma ya kata yang lawan dan Henry hana benta hiban hikai ya kakti jong play kati bechwa lingba jong kimi kipa lalu unde kunta paling syukur apa itu mo nak tahu susu kapoi bapa on kipa glok nama motion lomba bantai kayin halo jong mau siam ubolongku Jisu. Tim, hak apa pun ikut. Nak lain pasti ikut. Tak, hak apa pun ikut. Hak ini kebentar. Kadi sisa kamat kapa juat kapa penyatainya. Mangi kino periksa tu, kira periksa kepala. Kino periksa tu, kira periksa kepala. Tim hak apa pun ngak periksa yang bawa boleh. Bagi kami pagi yang sisa partai ekonomi. Om mereka kata mereka mama kumbaong mana. Henry, jual kila partai dia ekonomi. Tanpa kesulitan apa kajingstan kasdan di nalahir. Nama kita kadang kami ini kumki kami pakai bala pandangan ini, kadibala pandangan ini kami pan. Hawai kami kepuntai sisa, kami kepuntai keba ngira unkam halu kata. Henry hampir kajing unkam. Ngimdan posu panai kajing ikai ikut. Hagi po ki mamundai nama kanang pun hak po ki ikai. Kita syok hampir kilai tuli ki mau bersih. Hampir kini kilai tuli ki mau bersih dia syok tahu ya. Bagi ya ai yang kajing ikai. Dihakani kajing ikai kajing ikai lomba ki yalam ki kun syakalan di ka badai. Tenang ka susu las. Ladang ibu gambar dulu. Kadang kami yang panggil ai kajing ikai tin jomble. Ngidan kami ini panggil bu syua kata first priority. Bandika yang tin jomble. Nama pakai Bible kalakan syai. Tolong pergi pasta, om di pasta. Dan lepas yuspa yang aku, nama kini kisih, kilong kisih di pasri. Boleh syukur. Saya sampai jika tiba di kejamnya di Kumbabaro Teoso, baru awalnya wilayah ayah lagi poin di Joki, baru wilayah desa di Persia yang ke musim Kumpakalong di Ngaimu ya baru kita Iwan ini berdiskusi tentang baru materai di mana Ngaimu Kepang yang baru dari Simpenta Kepang ketika debate dari kajiannya ini akan aktif ya.
kumulakan hatu irang ba tan nampak ni sebar tentang apa de la pol ki kai ki message bangal simen ayo dan ba ka debate pada se ka ting himjanga ba ni pesan bikon adon tak tu ni simbakla bom sebar tumbet de garong ka ki ba ayo pol ki jing ki kai na kermen ba bikon janga la ka he atas denge ki ba ki ba ka tu ni ki point bangal ayo akan diberi makan kerana bagi baru ya sampai sini ya cuma tahu bahawa kita tanya ini berapa dia di ayo mulai baru nak ni determine menunjukkan ini di nakadang profesional committee ayo mulai baru asisten yang ni kita kibi enam job dari kimdon kita kepada baru kita sementara kita kita kampuna kita dia lebih kambon kita Kemudian kita ki losers, all are winners. Only some have scored some extra points. Di kandapan slam show, tunai kini ki result. Iba yo eka kusna kabalai, ilong I battle di Konglam. Iba A, Meshwa, Mauto. But Panunkom, Donpop, Watri. The congratulations ki Kusna, but congratulations people like Shambanta, the Kubrish Board, ki and Chan. The Singapore and your uncut yaki Kinojom, Kakumka, Nikawa, Result Kalahai, but by teman besar doktor WDH di Somha Macam mana yang ini ki praise. Baiklah, itu apa? Ibningkom Pak Donpop Watri. Và không biết đi không lắm. Walai Pak Junstar Kharbuli. Besar Pak Donpop Watri. Besar ni Pak Anderson Jerwa. Bendri Pak Pinsyai dan Karkomon. Banyo Mishwa Motwa. Tagaprai Kong Agresya Karmudai. Bagundai Thailand Rupai. Ibasipo I Bivan I Nampui. Kebelisipun teman besar. Bari teman besar PR Inglem. Balai Komunitas Khar. Bersibun. Nang sabi ba Malbag Pengro